Cardom, Pini Nilhis News Carbian on Tanjabam Pisami Monjumiteron P, non Virtang Toperajuponita. Lakha Ingora Trok, Dwar Bagori Constituency Keparo, Daithor Police Station Adung Head, MAC Anpata Forest Board Department Chairman, Richard Stockby Ahem Athikop Alongamat, Hanbuka PWD NH35 Atowar P, Krongput Dampar Arlong Sang Tikipon, Kilit Par Pik Ajok, Towar Kahino Ratko An Akisung Chitong Nang. Dwar Bagori Constituency ke Parlo, Hanbuka Along, Arlong Sang Tikipon Bom, Towar Kahino Jasemet Kilit Pik Ajok, Dampar Iskutia Pan Patong Pit. Daithor Police Station Adung Head, MAC Richard Stockby Forest Board Department a Chairman Ahem Thikop Kikrongput, NH35 PWD Atowar Kahino Kilit Pik Ajok, Hanbuka Atowar Arleng Along Ihum Adampar Abang, Iskuti Aphan Patong Tikang Pit Ajok, Iskoti abang isonsoni kahino dulu. Bonta kopay kemi non amat thang thilang. Lapen ki patong tikang wek adampar aphan sitame nep dun cek sik khang dun cek lo. Inut bang hini atum kacithan pon atengti. Towar kasilam amen pen maduta ali cu enang ni pusi. Ning jepon. Lapu Dwar Bagori Constituency along abangki. Ikeng pen kidamji aphan anta aki sungsi citong ponang lo. Anparta keso ki un e kaceponji aphan anta ko an aki sungsi phonang jilangma purat atum ningri rinti Ladakh Hanbuka pen silonijan krongput atwar pi angbong inghan langbung ajosi chehlat bom nang jilangma pusi rat atum ningjepon rinti towar kahino kilit pik ajok rongkre phokre trok arat atum kaningri daithor pen amos ingti নাম্বাৰটা কৈছে খবৰ কৈছে মানে তো নাম্বাৰটো শুনাই পোৱা নাই ৰ কওঁতে আৰু হেণ্টেও হৰণ মাৰিছিলে শুনা নাপালে নাম্বাৰ উঠাই দিলে পুৰা যেন মানুহ দুটা যেন তেনে চাই থৈ বাগৰি ফুৰি গৈছে Koilamati lapen Chutiana adak ingnam ajo aronre pen ingnam kaparu. Lapuson apor ahot ingnam raikom saiki kiton kilang atum bir talong dunsi. Aron ateng pen kido mate lo palidam lo. Labangso ateng pen ingnam kaparu wek atum tak kroidun lo. Ki etang kowe arong hai hui chi phupon nang koklo. Nilip Chukihola Bugijan Bit Forest Account Kaparlo Chutiana lapen Koilamati adak ingnam ajo 11 Corridor Adung Head Aronre pen ingnam kaparu rupen ajok Forest Saiki atum chinisi Aron ateng pen kang sai ponji aphan chisik pon Laso ateng labangso ingnam kaparu wek mate ki ekar chepon kowe arong ketang hai hui pachipu pon toilo Laso teng pen pini kowe arong chipu pon nang laplo Ahok jongdame labangso ingnam ajo kaparu wek atum pen nang kacithandun atengki Lapen hada kido hawar arat atum pen pherangke angnu klardak alam nang kacithandun ki labangso ingnam ajo ke Golaghat district lapen Karbi Anglong ahoy mate border along lo nilitum kamatha atengki chiraidun komlo pusi klempon detlo Sita Forest asai ki atum pen aron alohai hui nang le rok apotsi nilitum sai jogje pen ako kowe arong chipu pon thunang etlo lapen lapu Chutiana arong ke parlo SGB pen ke khan ke pachini atengki aprang 1915 aningkan malom rong sita misteng ponno ini sai jogje pen forest ingnam arlo pupen labangso kati kitang mate kacho ar chitikang ason kowe arong kachipu pon nang kok along kachitong dun Norendro Teron SGB Chutiana Vincent Ronghang Nilip BICC Chairman Ruben Tok Binilip BDC Chairman Benting Terang Nilip XKSA President Alang litum pen talapuson chiduk det arat atuma phanme kriklo dun ring pen ningduk pen chepaklang pon Alang litum pen lamthe pachini pon ke Lapu Golaghat
Golaghat district lapen Karbi Anglong border along ke Lapuson Adim along ke Mithang Karbi atum si Chirai dun konvek nanjima puta than pachimipon Sita forest ingnam raikom saiki atuma phan sitame Mithang aron ateng pen Chirai kom thek apor ake churo alam the than pachimipon thu non abang ke kowe arong chipupon FC hem chipon lapu pusi kijut si ahot therang ke atuma phan nang than pachimi sa robor pe ne la kado ka veken hitum ke ethe long le pen ita ia bang ave mande itum Karbi itum ke la person lo aprang men sok choklem da nem po choklem da pola ha ke klem bang ke klem pon bom lo sita ko ang bom klem ke ti da do sita la non pining bang la tu klem ya ning hang lo nem po pe ne sok chunong pon ji si matha lo an sia lai tu malong sok klim ke ne ko via klim do ko pasi irong long ni bagreng hi meni si chu ipon lo la sinon ke sarkar pen aron ave si ke chi pon Ladakh Karbi Anglong pen Golaghat border Ladakh Golaghat border pen Karbi Anglong la sodak anche lula laga hochi ko nu de malo la lang hang supara hara cholo la Golaghat border pen la puan ke itumi long siya lo na bang nang pet bom lo bang Golaghat border sor bang sapi ni tenang ilo alo sotum bang ke litung ke thek ke chini ka bedar posila tu bang complain bang thek thek lo pon ta bang nang et bom lang pet bom lo sini tum ta Mithang ada kong phan ke chu idin mei ma bose adin ta nili yok ta pudun de lo lan tu phan bang ke labang so kowe pir ke bini pan chi khupon lo la se labang so ding ke kemon telo pusi ne ke la alang tun ban kamatha pon lo ma la tu ke nili long ke chi pu pon ke ni pini pra pra ke nili so kam ke klem tu lo lo hem chi pon et pusi lai tu ke nili phan lam chak chi pi lo oi ta ni tum da daga tong an ni tum na da ituman forest pen ateng pen itum la bang so kowe rong pinin tum chu pondo la haja sme chu pone pulo kon pone pulo la si pini nitum da ka chingdum tum anda ka anda ki khiti klema sa sa chi tum asme pini kowe rong chu pon lo la si itum sme kang to pini la bang so ka pen na lum le tak ne pot la si nitum da bang so sai bang keng tum ko lo sai chi ki sme kowe pini sme tum non chu pon po gari long le sme apen itum diklem do nem po pini do la pen sok ni chinong po nan velo ni tum nge labang forest pen nang pale alu buke labang so na tum hai nang pale pon lo ma ni tuman sing pale pon no ano tin man bang puda bang ko kon si klema ni tum phan sme la bang so no tin man pale lab lo so lo bang ke Birta Athepi 1951 busik ingkara ke thom arni KADC Longdet pen ningkam troksikep arta plengdera phita Karbi Anglong Autonomous Council akirap kavedet ajok Lumbajong ahawa kido arat kijun alang lapen toar misen kavya jok sonsuri akisung kachitong pen jok un elang Kidamtang 1951 wusik ni phaingko rakethom arni Karbi Anglong District Council Solajong Kacharia Jakong Longdet pen Council Kachari ser anghoi kangni prekjam ratchari nangchilar bom wang bomsi Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troksikep arta nang plenglo Bonta nong 18 Lumbajong MSC constituency angkang Manja pen kilometer stroksi kahelo Disa Kedeba polling center Sikari Hanse polling center ke parlo Lumbajong ahawar kidobarim thektik Kangram Timung Sarthe Phura Sarthe Ingleng Longki Be Kehai Ronghang Hidim Rimung Sarmen Hanse Sarthe Inghi Jor Timung Lapen Hemai Timung Rongkre isi arat atuma phanke Karbi Anglong Autonomous Council along Badu arat cari le nangcari ahot sita kilang kepang kreta ang kilip thupik lapen kepanung kuk ajok non puta kidam kirang kachiling awar sai misen atowar awe kachi thingklong lapen kang thirjer ki jun alang awar sai kimi kavedet ajoini lang tuk lang he dong chan lang bung lang plet chongho ok ak ahi aphi ing pen kachingwoi kung alang chehosi pini arnian ta sai jokje ki jun nang bom ajok kai ke ta ke suki un e ok pran kimimi pensi kiduki sung ki phoka chetong nang kok aphuthak rat atum ning duk pen kachuning ri alam the nang chipaklang dun Tangte Assam Pariwartan Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong pu amen kachir kaching thurmate development asai komentu ansi kiklempo lapen PM Narendra Modi kaningje sabka saath sabka vikas sabka vishwas lapen achhe din aenge pu alam the ateng pen komentu si apor arni kiminang kile pu ma pusi rat atum ke kaita towar kacholang chonghong prongsi dolo
La pen jal jiwan mission ta prabjin pen adon 3 kijun alang awar sai kimi nang piserak nang po. Towa ki ik nang buiserak nang po puta pherang ke ang nurat alam thu nang pachini dun. Manja pen junison rong pi Health News Karbi Anglong. Inghet lang soram tirang arong arlu kacheleng atowar misen awi ajoini rong asorpen kichuning ri. Lakha ingko rapho nilip MSC constituency ke parlo ang kangkoy lamati pen kahelo kilometers phos se arong asanchom inghet lang soram tirang arong arat atum nilip MSC pobitro rong pia phan lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan kirap kachuning ripon. Hemle misen sita jo parni kacheleng atowar jongsi ing hanlang bung misen awi pulote ajo phelo hospital se kacheleng kedam tirang apor ahutsi kising nailo ing headlang soram tirang arong ke kedam tang 2016 aningkan malom pensi labangso arong asanchom kimlo hala so hut don crazy cap kalite don inkoi red bon tapining 2021 aningkan anke don thongkep tak kepleng thipo non ke piso some en po hemplek dopok lapen hemi jangre hemchar hemplak pen don thongkep suselo 2016 pen pini anta rong arlo kacheleng atowar mesen avelang lasi hem ihum lapen hem kim wong abiri chiri isi an idon pen padopon lo lasi laso arong asan chomaphan non prabjin pen rong arlo atowar mesen nang pipon wek thaposi rong asor pen kerap kelong jiaphan kechuning ri. Pharmacy along ke dowai pen injection pen anpar thang ta awi puke maduta chinilo bon ta jiri kindeng along ke bipon pharmacy along ke dowai det lek kilong chot kali hor ke erta longpon rat atum ke so ke un e ahut dowai kachonam nang ji along si hor ke er ke jorpon jiri kindeng police station angkang arlo jiri kindeng hithi along ke do hokan malakar ningkan ingkoi aprang pen Assam Pharmacy Council mate thang alo awe pin pen dowai ke jor mate pharmacy bipon lo jeri kindeng ahawar arat atum ke tebok het ke so ki un e ahot dowai longpon lok ajok mesen lo bonta pharmacy ahem phu ke so ki un e ahot ke jor adowai lej ke jor chotkalisi hor ke air tak ke jor pona jok jakhong ni phai trok arni kang sam por phai trok sia por malom jeri kindeng arat atum pharmacy arlo luddam si pharmacy along amat hor ke air nep cheklo. এইটো মই লংকাৰ পৰা আনিছে কিয়ৰ কাৰণে আনিছে ফাৰ্মাচিত নিয়ৰ খাবৰ কাৰণে নিয়ৰ খাবৰ কাৰণে ফাৰ্মাচিত থ'ব পাৰে নেকি আমি ৰাখিছোঁ চেফটি ৰাখিছোঁ ঘৰৰ পৰা অনা যোৱা কৰা ৰাতিয়ে খাওঁ আপুনি কৈছে ইয়াত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সি কৈছে সি মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা একতালৈ গৈছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে বুলি দিছোঁ ফাৰ্মাচি abang amen kasan lo farmasi amen bang exactly di tum chine sita malakar buse than lo malakar amen bang apnar naam ki asile ki kokon malakar buse than lo sini tum ar jiding open khobor long lo amasi exactly mane sabut bang ni tum long leder amasi pini bang ke dili methang amasi sabut bang ke deblo basila sona tum
asai lang nuk iklem atum hana mangke sodak pen insai pinai busini Kardom, nilimen, manay. Nilip constituency ke parlo start he tok bi arong amikar abet killing lapen mana intipi atum asupi Clarmir killing pi arda troxy paralyze ake soka cholong lok ajok ke soka chelang ijia phan Karbianglong Autonomous Council CEM tiliram rong hang along ke soke phowek apia po atum pen kerap ka choha Poisa tangka ka khorot derlakan da khorot elo ta lang lepang kimieng thega vi tasilahay henlo aprofta tasi nilitum nili hema sorta ka chongda chat na joksi alang li tala an la na poisa long thek tasi Karbianglong ki ding aman ki do sar CM apan si pathot akerap ke chahang ji ki la poson henlo alang li phan se gelang ja phan doktor tum nang fulo sigilang ya panderlagan ba poisa khorot nang ji an la te da bang so kimiang thek long le pula sinan puta lang ni hong ha pong ru pen to thek thejon thek thesi kido alang li phan a hiya phejing lu thong ban se kido la si neli alang li phan pa me thek te da lo la si ake hai sar nang li phan kerap kilong ja phan la pen nang rap vek tha la pen nang rap ik vek po se ni ni ji thelo la si neli ke kiduk de pen a jok si ikon ta ve la si sar kensing terang ai kon along le nang li pothot akrap nang pali igi pote la dak le nang sen ignot Kardom Head Mines and Minerals Minestar Jugen Mohan Pen Rat Atheng no lam thekewan Jongsini Department along Kopini Corruption Aputhak nang Pachini G Pulote 9394939055 along nang Pachini Iknoi Pusi Minister Pen Pangdakpon Asamalong Puthot Congress Aboy Kangrai Majuli District Congress Committee Amai Phu Rajiv Loson Pigu Mai Phu Anghoi Pen Kachi Upon Kita na po sa kang talpon itlo lang ibom tamik Hills News Karbianglong